hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka mutentamanga mabambu chengi mwifukuda lelu omuzanga lukudiwa na kulonda streshiko hanje ka yuma yashikishanga kuwa mwinu mwifukuda lelu nafuili kwa kula luihulumu lwanyiwilu kudi antanga jechu eni Zambia kunu kuchitokoloki chwadinga na kushimuna isangwewa ya mwanta wechu Yesu Kristu. Mwifukuda lelu tunakushinshika haluihula kutenda nao chalonga echu kuya na kudana kena shiti jechu kudi anachumbu muchipompelu cha Katolika ana kutenda nao achupristu kulonda nzamba chwana keni shiti jechu netu navulu munitahindi nga tulejana nawo leo kwimana na kudana keza nzambu kwana ke era una kuya kudinzana kaham chinu kwimana rero necho aina shidi hera na ipanga halo hera na ipange ngaleru kwanka wani ochinu kwimana kuna kumbidi nambe na kwetu ambinu nzambanga na keni shiti jami jinera jangana ningana kachinu kudana kera noshano kwa shana mboki ichina dana keni nzambina kwati kungana kera nangana ke ila chinu kuya kumana hera mkushaka mafu Yako anakatanga chenye na shidikwa. Nego sikeja Katolika wena nao mukutangisha kwao. Wena chinga ifuku dejuna. Kuyanga kuna kukalumu na kudi mkuru mpine. Na kudana kena. Kudi mkuru kwao. Tampira nao. Nao. Na kudana kena ifuku dejuna. So chinji. Kwesekana mkanda wanzambi chachiwahi echu ubalumuna kwechu anchu. Kulonda wena achuimenu ku echu mwilunga dechu. Tutweshi kuosha kuduwena wena atweshi kutuoshelaku kudi nzambi kulonda nshiti jetu atwana keni tahindi jajivulu chubakuleni mumkanda wa nzambi kulonda chuwani chinaoshi mkanda wa nzambi mwifukuda lelu chutangenu mazu kumkanda wa Timoteo wa mchimu chapter 2 na verse ya 5 Timoteo wa mchimu chapter 2 na verse ya 5 hanu anasune kinau mulonga kwekala nzambumu ni hakumu mukachika nzambi na wanchu yena himuntu yowu Kristu Yesu 6 wadinkeli ekali chikumba chakukula nacho anchu ejima unsau owu aushimwini hamwaka wao dichimnao mazichu natangi chunakuwana nao mwanta Yesu kumana yena diuda kashika nechu nanyi na nzambi diuda kashika nechu na nzambi dikushimuna nei chukusenda muntu hela ami akunsenda na kungusha hakachi kanzambi na muntu kulonda ni muhaku iri kunyolonga yindi kudi nzambi kuina kutiyako mulongadi yena odina njira yindimu oyinjira yana ashi di mwani ndi Yesu Kristo nei hela muchipompelu chukunona mkulu mpwa chipompelu chumushani akashikane chuna nzambi nao mulongadi inchwamina yechu kulonda yena chumwinki mudimwa kutulembera echukudi nzambi nechu na vulumoni kuizi chunachukani ndikuichune chuma chatama ujila kulonda nao tuiteshi shidi jechu kudi yena kulonda chulombere kudi nzamba chwana keni hinchwambi itongo joka ya muntu mulongani nona mkwechu udina kutuoshida kudi nzambi nina imkwanshidi ni yena imkwanshidi mukanda wa Roma chapter 3 na verse 23 nao mulonga antu ejima na vulumoni mulonga antu ejima na putole ni yena udina kufuira kuchulomberela echu kudi nzambi himkwanshidi nei eyi na nami dichumu kwanshidi udina nyilonga yanshidi kudi nzambi ni yena na treshi kuoshela kumkwao mkwanshidi kudi nzambi tahindi akai mwani hansangu ya wamwe ni kutwana kena shidi jetu kudi wao muna azati mudimu wa kutwana kena na shidi jetu diyinyi yo mwanta wechu Yesu Kristo lichana achupristo ana achumumu chipompelu kuichi cha Katolika hera chanyo apostoliki hiya achupristo awanchu mulonga mumkanda wa nzambi nao chukweti dehi kapristo muneni ana chinku dehi wa mwaya upristo wa Melkizedeki wa ukapristo ana tenu anachuleji jina dindi nao diyinyi diyi mwanta wechu Yesu Kristo dichi mwanta Yesu anamuteni dehi nao yena diune kalide kapristo wa haya nyaka
uvesi ya 21 mkanda wa Aheberi chapter 7 anasoneki nao mulonga wena aikunjikiri kuikala achipristu chakadi kusanyika hakwila yena chinga na kusanyika mwanowu weriri nindi mwanta wasanyikiri hakabaru mukamoku nindi eyuka pristu wa haya nyaka anakutena na achipristu wa mkanda wa ukulu ainkeriwa isarera na wena aikunjikiri mudimu wa upristu chakwila ngai chakadi kusanyika aitondere ho kudi nzambi ilanga ha upristu wa mwanta Yesu hakwila yekarika pristu wechu lelu yena upristu wendu nenzi mulonga nzambu wasanyikiri nindi eyi unekare deka pristu na mwanta wasanyikiri hakabaru mukamokuku waosheri nindi eyi uka pristu wa haya nyaka mwanta Yesu dika pristu wa haya nyaka diana chinku muchitianye nchachiha muchitianye nchachikulu mwadinga atu pristu wa mavulu enga ilanga adinga akukalakala kapinjikantesha adinga na ukalakala na kuimena ku mwanta wetu Yesu Kristu mwilunga dindi dichiena nenzide ya mwenindi hicho dichena ukengeka munju kuchimena ku echu kumeso anzambuko yena diyune ekalide akashikanechu na nzambi yena nawo na kanchukide mwiulu mwamweni mwajila na idena kuchimena ku dichinao yena chineri na ide mwiulu verse ya 25 nao dichiena na atweshi kwa mwina chikupu antu akunda manga kwa kuhina nzambi na yena na nichi chahanda yena haya nyaka na kuilembelela munati mwanta Yesu nao yena chineli wasaunkiri mukufa wa handa kama na diudi na mudimu wakuchulembera echu kudi nzambi hansangwe nyilonga yechu yanshidi kulonda echu tutweshi kumona wa mwina mulonga wachufuila de wachufuetela de mwanta Yesu dika pristu wechu kosimu kwa uko nechu kusakula muntu na kumwinka mudimu wa mwanta Yesu himachuka tunadi bombi hamuna kumufumbukila mwanta wechu Yesu tumlekele ni mudimu windi akalakali mudimu windi mwaterelai yena diune zina kuchukwasha echu dichibai chuhungumuki na ntangishiru yeni yatamaku chwiruki nechu yena diina atweshikwa mwina chikupu anchu akunda manga kwa kuhina nzambi na yena munati nawo kwa mwina anchu akukunda makudi nzambi kuitila mudi yena ba kuitila mudi ka pristu muchipombero cha katolika ba kuitila mudi Maria ba kuitila mudi Yosefu ba kuitila mudamuko ilanga chinga mudi mwanta Yesu mulongadi mulongena diuna azati mudi muweneni watufueteleli mulonga wetu wanshidi weji mahakulusu mwanta Yesu amujikiri mwijamu hanyuma ya kufua kwindi ilanga ifukuda mchisachu wasangukiri mukufa mulonga ka pristu munenu udi ochu munati mulonga ka pristu munenu udi ochu wachuteleleli wajila wakadi makasu wakadi kujilola wambuka kudi akwanshidi anamubadishi dehi maulu hakweti mudimu wakulambula hefuku nei awatu pristu amaneni achenguku wena asambililanga kukechula yumuna yahanshidijau awenao inkumi naku hiya wanchu amakwawu nawa Yesu weriri mweni kamuho hadilambu iliyo mweni ekali mulambu oidi verse 27 mukanda wa Hebelu chapter 7 verse 27 naudi mwanta Yesu hakweti chengi mudimu wakulambula ila wakudilambula hefuku wansangu yanshidije mudimu waku tramwina na uzeti deka ngahi kamuho dikushimla nishidije ajana ke nakangahi kamuho ilanga kwechwa na ikasumu ujungu nao ine chinga ayenga na kudana ke na hefuku kudika priest ne na volumuni kulonda duno nzambi ayana ke nishidijao ine imani hinchwambi ya satana ikuruwangesha izuda nzambi mwanta Yesu mu verse 26 nao yena dika priest muneni dichiena chinene kadeka priest muneni yena wachuteleleli etro akwanshidi mlonga yena hadinga na shiduku yena wajila indona ka priest udi muchipombero cha katolika wajila imukwanshidi indona udi muchipombero cha nyo apostoliki wajila ika priest bwanyi wakufikisha gudanchu imukwanshidi ilanga Yesu nao yena wadinga wajila wakadi makasu wena nadi muchipombero cha nyo apostoliki ila cha katolika kama na wena makasu kosi nechu ninei ninamchweka na makasu echu age mama seku da kama makasu twakwatira nga kwetu makasu twatwambira nga kwetu tudaka kutwamba ilanga mwanta Yesu kwindi yena hatwamba ngako dichadi chambu upristo wa mwanta Yesu na upristo udi muipomperu lelo walua hadi chambu cha chene yena na wadinga chengo mchidinyi
wadinga wakadi kujilola ilanga enana mtu ajilola ngashimbira nzambi na kutwamba chinjira twatwamba de kutuka na chinjira twatuka de kwira ovumbi chinjira twachila de hera twabula kuchila kumujimba ilanga muitongo joka yetu twatongo joka ukama na wambanda mumkanda wa Mateo chapter 5 now neo kutala muntu amumbanda na mweso akumufuira ne asina kamini ombanda kuwa hai omubanda omujimba windu kuwa hai asidi ngoda masina kamini urede uvumbi omuchima weyi disompeshi eyo yuma yamweka na wanyu muntu weyi hela muntu weyi wombanda kutala muntu weyi ala nindi umuntu weyi ala kuwa hai olubanja asina kamini na putoride dichikweseka na mkanda wa nzambi kama na chaluwa hitwatera kuikara na kapristu kuchimbe na kuhamaseki kumensu anzambuku bulongadi chukweti de kapristu mnena na chinku muchitiange nchini chachiha di mwanta wechu Yesu chikupu na wadinga wambuka kudi akwanshidi yena hadinga na shiduku ilanga na tupristu adi muchipombeli cha katolika ni chipombeli cha new apostolic ni chipombeli chidi chejima ni akulumisha chipombeli adi muchipombeli cha mission hiya kwanshidi hiya na cheshi kunshikijami kudi nzambuku hiya na cheshi kunwoshele kwa mkudi nzambuku na shitijama jana kenuku mulonga nuwe na dina nilonga yawe ya nshidi adina kukengeka watela kuyihoshela kudi nzambu wajila yowinyi Kristu Yesu dichina ilembele no antanga jami iyi ntangishiru ya aluwa chuyeni kudi mwanta Yesu mukukuwelela chukwinza ngai kudi nzambi kulonda nshidi jetu atwana keni chaswejele nzambu kenga mpata munu mwishina watwinkeli mwanindu mho kulonda muntu eyudi muntu ni nani chichuku mkuwelela mwanta Yesu nao chuheti umwa haya nyaka chakabuli kunonga neo no kenga nshidi je ya jana keni mutambuli mwanta Yesu lelo iteja kune enga udi mukwanshidi ilanga Yesu akufwetelele huna atweshi kulitwala yaweni kudi nzambuko mukuwerere mwanta Yesu kukuwerera ichumani ikushinda mena nechina ashinda meni chitwamu ina shakami na shakamu na kuosha kudenu mulonga neri kinamu chakola ni nami nawa na kuwerere mwanta Yesu na ashinda meni hadi yena mulonga neri kinamu yena wakola yena mudimuna azati washikilamu amchina mkuwerere yena wakashikija mwihuru kuditata indi hindi na ukwerera kapristu muchipompero hindi na ukwerera mkulu mpa chipompero chamuko hindi na ukwerera mwana kanzambi mwanta wami Yesu Kristo zambalemi mwifukuda lechu kwime na hena nyamdwa maluihu nchumi nenu hamonju wami 097-220-5544 097-220-5544 nashalishi Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu twalenu